On Sunday, I just returned from a visit to the DRC. I went to the DRC, Rwanda, the Republic of the Congo, Burundi, and Uganda. Ku cyumweru nari maze kugaruka mu rugendo nari maze iminsi nkorera mu gihugu cya Kongo. Nasuye igihugu cya Kongo, u Rwanda, sura n'igihugu cy'u Burundi n'Ubugande. Nahuye n'abakuru b'ibihugu byombi yaba muri Kongo, Burundi ndetse n'u Rwanda. Nagize ibyiringiro mu bintu bimwe, ariko nanone ncika intege kubera ibindi bintu natekerezaga. Ndumva aka karere gafite amahirwe akomeye cyane yo kugarura amahoro n'umutekano kugira ngo ubwicanyi n'amaraso bimeneka bihagarare. Aka karere gafite umutungo kamere ukomeye cyane ubarirwa mu matiriyari 100, kandi Kongo ishobora kuba kimwe mu bihugu bikize cyane ku isi. Ariko ndumva hari bimwe mu bintu bigomba gukorwa kugira ngo ibi bigerweho. Nubwo nazi igisubizo nyacyo, ariko ndabona kugira ngo ibi bigerweho uburasirazuba bwa Kongo bugomba kuba ahantu buri wese afite inyungu mu mutekano no gutuma amasosiyete mpuzamahanga ashobora gushora imari ahangaha. Ndavuga igihugu cya Kongo, hari ibihugu byinshi byungukira mu gihugu cya Kongo. Navuga Burundi bukurayo ayo mabuye, Ubugande yewe n'u Rwanda. Buri wese muri kano karere arabikora, kandi n'amagarara nubwo ibyo biteze kuzahagarara. Turabizi ko uburasirazuba bwa Kongo ari ahantu hadafite ubuyobozi buhamye, ni nk'ubutayu bw'amategeko. Ndizera ko leta ya Kinshasa idafite ubushobozi bwo kugenzura kano gace. Niba afite ubushobozi, niba afite amikoro yo kugira icyo bahindura ku bibera hariya. Kandi mu bitekerezo byanjye ndatekereza yuko Kongo yabaye isibaniro kugira ngo kubera ari amabuye, kugira ngo buri wese aze yitorera ayo mabuye ajyane. Habaye igice cy'urugamba. Turabizi ko Uganda yinjiza amabuye y'agaciro aturutse hariya. U Rwanda narwo rurabikora, u Burundi narwo rurabikora. Buri wese arabikora kandi nta n'icyabihagarika. Ndabona leta ya Kongo igomba gukora ibintu bibiri. Icya mbere ni ugukemura ibibazo by'imbere mu gihugu. Hari umubare munini w'abantu batuye muri Kongo ariko batemerewe ubwenegihugu bw'iki gihugu. Harimo n'abagize uyu mutwe wa M23. Turabizi ko M23 ari umutwe w'inyeshyamba, kandi harimo n'uruhare rw'igisirikare kindi kibatera inkunga. Ariko mbabwije ukuri, M23 yabifashwa n'u Rwanda cyangwa idafashwa n'u Rwanda, ubu nta muntu wayihangara muri aka gace. Irakomeye, irusha ibihugu byinshi by'amahanga gukomera. Murabizi yakubise igihugu cy'u Burundi, yakubise ingabo za SADC, za South Africa, za Tanzania, yakubise abacashuro. Ni igisirikare gikomeye, ntago ibyo rwabijyaho impaka. Bakora icyo bashaka, kandi ingabo za Kongo ntizibarwanaho kuko nta bushobozi bafite. Zakubiswe inshuro nabo, ahubwo zirahunga, cyangwa se zimwe mu gihe runaka zigashyira intwaro hasi, zikamera nk'ahantu bazihereye mu 23. Twarabibonye ibyo. Ndumva ko leta ya Kongo iri mu mwanya mubi cyane, ndetse biragaragara ko hari abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo batigeze bemererwa ubwenegihugu bw'iki gihugu. Bikaba bishobora kuba biterwa n'uko ako gace kahoze ari ak'u Rwanda mbere y'uko imipaka ihindurwa mu myaka myinshi ishize. Ibyo turabizi. Ariko nakubwira ko n'igice kinini cya Uganda cyahoze ari cy'u Rwanda. Nyuma y'ihindurwa ry'imipaka y'uko iciyemo kabiri, Uganda yahise yakira abo bantu ibafata nk'abaturage bayo b'Abanya-Uganda. Niko biri. Ariko ibyo ntibyabaye muri Kongo, kandi nekereza ko ari kimwe mu bibazo biriho iki gihe. Ntabwo twabijyaho impaka. Ndumva ko iki kibazo kigomba gukemurwa. Buri wese uba muri Kongo agomba gufatwa nk'umwenegihugu wujuje uburenganzira n'inshingano nk'abandi. Icya kabiri ni uko hari ikibazo mpuzamahanga cyane cyane kijyanye n'umubano na leta y'u Rwanda. Navuganye na Perezida Kagame, navuganye na Perezida Tshisekedi Chilombo, kandi mbona ikibazo gikomeye ari uko batashaka kumvikana. Ibi ni ibintu bigomba guhinduka, kuko aka karere kagomba kuba ahantu buri wese yungukira, kandi buri wese afite inyungu ku hazaza, ituze n'umutekano.
I don't know the answer to this for sure, but the neighboring countries have to benefit from the minerals that are in the eastern DRC as well. Whether uyu ni umudepite Lonnie Jackson wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko agira uruzinduko hano mu Rwanda ndetse no mu gihugu cya Kongo. Yanavuze yuko yanageze mu gihugu cya Uganda n'u Burundi nyuma y'uko avuye hano mu Rwanda agakubuka mu Rwanda mu nteko ishinga amategeko ubwo yatangazaga iby'urugendo rwiwe. Nyuma yaho bidatinze uyu munsi abadepite bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabye leta ya Kongo guhagarika ubufatanye na FDLR. Abadepite bagize komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga basabye ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buhagarika ubufatanye bugirana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Batanze ibi bitekerezo bashingiye ku bisobanuro bahawe na Depite Lonnie Jackson uherutse kugirira uruzinduko rwe mu Rwanda ndetse na Kongo n'u Burundi na Uganda, aho yahuye n'abakuru b'ibihugu byombi bamusobanura amateka y'umutekano muke mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Depite Jackson yasobanuye ko ari ngombwa ko u Rwanda rugaragaza ikibazo cya FDLR ikorera mu burasirazuba bwa Kongo hafi y'umupaka, cyane ko imaze imyaka myinshi ifite umugambi wo kuhungabanya umutekano w'u Rwanda, aho yagize ati u Rwanda rutewe impungenge na FDLR nk'ikibazo cy'iterabwoba cyegereye umupaka. Bafite urwego rw'ubukerarugendo bagomba kurinda mu majyaruguru y'uburengerazuba no ku mupaka ahantu hari abaturage. Depite Joseph Mulala Nguluma yavuze ko raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zigaragaza neza ko ingabo za Kongo zikorana na FDLR mu rugamba zihanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23, aho nawe yagize ati rwose nibyo Kongo igomba kumva impungenge u Rwanda rufite. Urebye raporo za Loni zasohotse mu myaka 4 ishize zifite ibimenyetso bidashidikanywaho, hariho ubufatanye hagati y'abofisiye bakuru ba FDLR na FARDC. Sibyo mimbye biri muri raporo za Loni kubera ko leta ya Kongo ibyirengagiza. Depite Sasha we yavuze ko abakorana na FDLR bakwiye kubiryozwa kugira ngo uburasirazuba bwa Kongo n'akarere muri rusange bigire amahoro. Asobanura ko ubutegetsi bwa Donald Trump buri muri uwo murongo n'ayandi mananiza Kongo ishobora gufatirwa ibihano nitareba neza. Serengeli baba nienda nani? Hapana, baba mwachana ndio kuna kodi. Une bombe de drone vient de frapper l'aéroport de Walikale, l'aérodrome. Ibi bikomeje kuba nyuma y'uko hatanzwe agahenge k'intambara yari ikomeje muri Kongo n'ubundi, aho iki gihugu cya Kongo gikomeje guhangana n'umutwe wa M23 urwanira uburenganzira bw'abaturage babwo no kwishyira no kwizana, aho rero hari haratanzwe agahenge nyuma y'uko M23 yari yarafashe agace ka Walikale ikaza kukarikora kugira ngo amahoro aze guhinda, habeho ibiganiro byo kumvikana mu buryo bareba uburyo bakimura iyi ntambara, aho byavugaga yuko Katari yaje kuba yahamagaza M23 kugira ngo izabaganirize nyuma y'uko umwami mukuru wa Katari yari yahamagaje igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo bakaganira. Aho ngaho rero biza no kuvugwa yuko igihugu cya Angola nk'umuhuza cyatumijeho M23 ngo bongere guhura i Rwanda ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kinshasa ntabwo iri kunyurwa kuko uyu munsi yaje kuba yarasa nanone ikoresheje drone ndetse n'indege yo mu bwoko bwa Sukhoi ubwoko bw'intambara, barasa mu gace ka Walikale. Agace impamvu bari kukarasamo cyane ni kamwe mu duce twibitseho amabuye y'agaciro muri kino gihugu cya Kongo. Binavugwa yuko aga gace ka Walikale ariko gace gafite amabuye y'agaciro menshi cyane kurusha utundi duce. Hari n'ibirombo rero by'abayobozi cyangwa by'ibihugu bigiye binakomakomeye. Uyu munsi rero baje kuba barasa nanone ibisasu bigiye bitandukanye muri kano gace, bica abaturage bavuga ikinyarwanda cyangwa bavuga ururimi rw'igiswahili n'ikinyarwanda batuye muri kano gace. Une bombe de drone vient de frapper l'aéroport de Walikale, l'aérodrome.
Uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner yagiye muri Afrika y'Epfo nyuma yo kuva i Burundi na Tanzania. Uyu minisitiri yagiye mu Burundi nk'uko bigarutse ku ya 25 ashyikiriza Evariste Ndayishimiye ubutumwa yagenewe na Felix Tshisekedi wa Kongo. Umuvugizi w'ibiro bya perezida w'u Burundi Gatoni Lozine yasobanuye ko minisitiri Kayikwamba yashyikirije Ndayishimiye ubutumwa bwo kumushimira ubufasha yahawe na Kongo mu bijyanye n'umutekano hashingiwe ku masezerano yashyizweho umukono muri Kanama 2023. Ingabo z'u Burundi n'iza Kongo zifatanya mu bikorwa byo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 ugenzura ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iya Kivu y'Amajyepfo. Ku ya 26 rero Kayikwamba yaje kwerekeza Tanzania ageza kuri Samia Suluhu Hassan ubutumwa yagenewe na Tshisekedi burebana n'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Na birambuye byavuzwe kuri ubu butumwa gusa bizwi ko ingabo za Tanzania zari zisanzwe zifasha iza Kongo kurwanya M23 binyuze mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC. Minisitiri Kayikwamba yakomereje uruzinduko muri Afrika y'Epfo ku ya 27 yakirwa na mugenzi we ushinzwe ububanyi n'amahanga Ronaldo Ramora. Mu kiganiro n'abanyamakuru Minisitiri Kayikwamba yashimiye ubufasha Afrika y'Epfo yahaye igihugu cye binyuze mu butumwa bwa SADC, agaragaza ko abanyekongo bazahoza umutima kuri ubu butumwa babizirikana. Ati n'uruzinduko shimangiramo ishimwe ryacu kubwo kudufasha kandi tuzahora kumva ko dufite umwenda Afrika y'Epfo kubwo bwitangiye bwaranze abasirikare banyu mu kubungabunga ubwingenge bwacu n'ubusugire bw'ubutaka bwacu. N'ubwitangiye butazaba imfabusa kandi abanyekongo nibazabyibagirwa ukundi. Mu gihe abakuru b'ibihugu bya SADC bahagaritse ibikorwa by'ingabo za Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi, Minisitiri Kayikwamba yagaragaje ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje kuba gihangayikishije by'umwihariko abanyekongo. Minisitiri Kayikwamba ageze muri Afrika y'Epfo mu gihe Minisitiri w'ingabo wa Kongo Gaikambo Moviamvita yari hafitiye uruzinduko ku ya 24 kugeza ku ya 27 Werurwe rwaganiriwemo ibirimo kongera ubufatanye bw'ingabo z'ibihugu byombi. Tariki ya 26 Werurwe Tshisekedi nawe yagiriye uruzinduko muri Angola, yahuye na João Lourenço Emmanuel uherutse guhagarika inshingano yo guhuza u Rwanda na Kongo, amusezeranya ko nk'umuyobozi w'umuryango ya Afrika yunze ubumwe AU azakomeza kuzirikana iki kibazo. FARDC ikote na jeshi. Heureusement, parce qu'il y a l'armée révolutionnaire congolaise qui est maintenant l'embryon de la prochaine armée de la République démocratique. Les lions des Salam, sans combat, sans victoire. Umuyobozi mukuru w'ihuriro AFC 23 Corneille Nangaa aremeza ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kizasenywa cyose uko cyakabaye, kandi ashima igisirikare cya M23 ngo yuko aricyo kizasimbura FARDC kikaba igisirikare cya Kongo, akacyita Armée Révolutionnaire Congolaise, magambo y'imine ariyo ARC ariyo izasigara ari igisirikare cy'iki gihugu. Ibi Corneille Nangaa yabitangaje ku wa mbere tariki ya 24 Werurwe uyu mwaka ubwo hasozwaga amahugurwa ku ngengabitekerezo y'ihuriro muri Kivu y'Amajyaruguru. Corneille Nangaa yabwiye abitabiriye amahugurwa ati ntabwo hazabaho kuvanga na gusubirwamo cyangwa kumvikana. FARDC izasenywa burundu. Ingabo z'iminduramatwara ya Kongo ARC, ishami rya gisirikare rya AFC 23 niryo rizaba ingabo zonyine za Kongo. Nangaa yakomeje agira ati ubu ARC ni kimwe mu bisirikare bikomeye ku mugabane wa Afrika. Ubishidikanyaho ninde? Hano yirukanye abasirikare b'abanyaburayi, isinda ingabo z'abarundi muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho abanyuma batagishoboye gutera abanyamurenge. Yafashe ibihumbi by'abasirikare ba SADC bo muri Afrika y'Epfo, yigisha kubaha ingabo mpuzamahanga za MONUSCO, yirukana FARDC n'abafatanyabikorwa bayo ba FDLR na Wazalendo. Ni igisirikare gikomeye. Nguvuze ngo abantu ngo rede tabaranga mugire ibiganiro, n'uwarayishe umuntu ejo duce tugira ibiganiro, n'uzomwica hirya yejo hazoca ibiganiro, igitabo mpana vyaha duce tugifuta.
kwica umuntu ukamunigura mukimba ikinogo rusange hajya mu cibitoki abantu barenga 100 mu karunda yo mukanyegeza zijya nzu ijya miduga baturiye ivyo ni politike no kuvuga no bwicanyi ni habo no munsi umuntu azoheza kwica umuntu agacavuga ngo tugira ibiganiro na leta igitabo mpana vyaha tubaza tugifute ariko na Kongo ndiko yavuga kuri MV na twewe tuvuga uti mwebwe none muri CDFDD namwe mwitwa abateroriste mukitwa bicaye cyane igihugu cyacu kigabuyemo kabiri nta butegetsi bwari bukiriho ubutegetsi bw'igihugu buriho umwicanyi ibiganiro bibera imbere y'intare nko boza ubutungane bugakora ubucamanza bwakoze niho ubutegetsi bw'igihugu butangura kwiyumvira mbega abantu umutima w'ubwicanyi waraheze turashobora kubashira mu bandi bigakunda none ziba barabicaye ntibacira ibibazo ukazubana ngo ikigongwe cy'umukuru w'igihugu umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi kuva muri 2015 wanyomoje Perezida Evariste Ndayishimiye washinjije u Rwanda kurufasha kugira ngo utere igihugu cyabo. Mu kiganiro na BBC Ndayishimiye yavuze ko afite amakuru yize wahamya ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera Ubujumbura rubinyujije muri Red Tabara ifite ibirindiro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu itangazo ryo kuri ya 26 uyu mwaka ryasohowe n'umuvugizi wa Red Tabara mu rwego rw'igisirikare Patrick Nahimana, uyu mutwe wagaragaje ko ibyo Ndayishimiye yavuze ari ibinyoma, usobanura ko abashyigikiye urugamba rwabo ari abarundi. Jewe nava mu Kamama si jewe nahise mwamazuru nisanze ameze uko. Igihe nawe wava mu Kamama wawe ntabwo ari we wahise mwayo mazuru wisanze umeze uko. Maze dusanga hano ku isi hariho ibisambo vyaje bigomba business binyuze muri ya mazuru twekwe tutiremeye. Batangura kutwigisha ubupfafa bwabo bavuga yuko jewe ndi mubi ko wowe uri mubi, cyangwa ko jewe ndi mwiza ko wowe uri mubi, ko uri mwiza ko jewe ndi mubi, muga kunyungu zabo. Uyu munsi jewe nawe tukaba turiko turapfa ico tutagizemo uruhara, mugabo hakuza jewe nawe twamaze kuvyumva uyu munsi tukongera tukabitahura ku kintu tutagizemo uruhara. Uyu munsi jewe nawe nitwe turyana hakuza ngo dukorere hamwe tugwanye uriya mwasi yatuzaniye amacakubiri tutavuka. Ariko nagomba ndababwire yuko umuntu wese yica ahoye uwundi muntu uko yisanze atari yavyigize, uwo muntu ntazokwigera aronka amahoro. Ndabisubiramo, waba uri umuhutu cyangwa uri umututsi wica uwo mudasangije ubwoko ukobera urya ari runaka, ntabwo uzokwigera ubironkana amahoro. Naho wovuga ngo reka nanka abahutu canke abatutsi, nta hantu uzobashira, uzopfa basige. Naho wovuga ngo uyu munsi ntugomba yuko baje ku butegetsi, igihe kigeze bohaje. Hari nk'akarorero hano, hari abantu nabonye mbere bigira yuko bakunda igihugu cyane, bigira yuko bakomeye, bigira yuko bakaza, mugabo uyu munsi ntumbaza aho banyikiye. Thomas Lubanga yatangaje umutwe mushya urwanya Tshisekedi. Mu burasirazuba bwa Kongo havutse umutwe w'inyeshyamba mushya witwa CRP uyobowe na Thomas Lubanga uvuga ko uje gukuraho ubutegetsi bushingiye kwitonesha n'ironda akarere muri Kongo Kinshasa. Uyu mutwe uje nyuma y'intambara ziyogoza uburasirazuba bwa Kongo zifata intera nyuma yaho umutwe wa 23 AFC ukomeje gushegesha ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi. CRP uvuga ko leta ya Kongo yamanitse amaboko kubijyanye no kubahiriza inshingano nyamukuru ya leta yo kurinda abaturage n'imitungo yabo. Uyu mutwe mushya w'inyeshyamba uvuga ko uhamagarira abaturage bose ba Kongo guharanira kurwanya ubutegetsi bwamunzwe no kunyereza imitungo y'igihugu, ruswa, ivanguramoko, itonesha n'ibindi. Uyu mutwe washingiwe ahitwa Belunda mu ntara ya Ituri. Bwaga mususu abeti subat na biso